Kenapa minalino raya iji mumba Allah sakana nyawanu musorong janji kenapa nalalo kenapa bateri limanu cincin masih kuku nanu pak gili pangan jalan ya ikut tambaga nikah nagalang dia itu selama nak mangai dosa ma mangeri kale kenapa nalalo bulan kenapa bateri limanu cincin masih kuku nanu pak gili pangan jalan ya ikut tambaga jika nagalang dia itu salama nak mangai dosa ma mangeri kale